Ingabire Diane ku munsi w'ejo mwatahukanye ikibanza cya gatatu ariko ku munsi wa kabiri muje mu kibanza cya mbere bega n'akahe kantu mwakoresheje uno munsi kugira ngo mushobore gutahukana ikibanza cya mbere. Etape y'uyu munsi yari irimo imisozi myinshi, nagerageje gukora eshape, fata abagenzi banjye bari imbere, tugeze imbere turakorana nyine mbatsindira ku murongo kuri supurine. Ego ndagishima bivanye nabo twakoranye kandi akaba ari ryambere rutanguye kuri Sarinye. Nizere yuko nko ku minsi izokurikira nzogerageza nkunguruza nkano nkundi mwanya. Ikirere mwagenze ejo n'ikirere mwagenze uno munsi nihe mworohewe cyane nihe? Ejo ntabwo byari bigoranye nk'uyu munsi. Uyu munsi ya leta izamuka gusa ariko ndakeka ko imihanda y'inaha imeze iraforomwe nk'iyo mu Rwanda, ndakeka ntabwo byatugoye cyane, mbese twasanze tere ari iyacu. Bateguye bino bintu harakaja mu mabwire. Bateguye ibi bintu ndabashimira cyane kubera ko muri Afrika niho hantu bategura irushanwa ry'abakobwa gusa. Ndabashimiye cyane kandi bazi no gutegura imihanda neza, ariko bahindura organization kuko ntabwo ari sawa cyane. Mu ya mbere batanu ba mbere bari abanyarwanda, n'uno munsi kandi n'abanyarwanda nirihe banga mukoresha kugira ngo mushobore kuba muza muri batanu mwese mu kazi bwa mbere batanu mwese? Ibanga dukoresha ni ugukorera hamwe, tugashira hamwe, abishize hamwe murabizi ko nta kibananira, twakoreye hamwe turangije nyine turatsinda. Abanyarwanda mu bisanzwe nkuko tubimenyereye mu Rwanda n'abantu bamaze gutera imbere mu bintu by'ikinga. Abanyarwanda ikintu nababwira, urabona twaje duhagarariye miliyoni 13 z'abanyarwanda, nukubabwira ko abakobwa bohereje mu Burundi kubahagararira ko turi kwitwara neza kandi bakomeze badushigikire. Aradushigikira kuri buri kimwe cyose, kutugurira amagare, kutwitaho, everything. Respect kuri president. Nababwiye yuko ndabakunda kandi bakomeze kunshigikira kugira nkomeze gutera imbere no kumenyekanisha igihugu cyacu mu bindi bihugu mpuzamakungu.